Check Ditaba tša Sepedi tša SABC 2 go tšwa ka Auckland Park, Johannesburg. Ditlhogo tša tšona ke tše. I receive an instruction that I must withdraw my internal investigations. Le gono komishini ya Madlanga e tlhole e theleditše dipšiša mare ka ga boradia bjo bo lego ka sephodiseng sa masepala wa Ekurhuleni. Bontši bja ditaba bo tšwelela nyanyeng morago ga gore tona ya maloba ya dikgwebo tša mmušo Malusi Gigaba a ineele maphodiseng ka Pretoria mesong ya lehono. In terms of the rules of G20, if just one country is not in agreement with the issues that we have raised, then you can't have a declaration. Letšatši la bobedi e bile letšatši la mafelelo la kopano ya G20 ya ditona tša maphelo ka Polokwane provinseng ya Limpopo le fihlile bofelong ntle le go saenwa ga tumelelano ka ge naga ya USA e sa fihlelele kwano le dinaga tše dingwe tša G20. Thobela nako ya go losolela ditaba ke yona ye nna ke nkgadimeng ke kana gomme ke thušana le mofetoledi wa polelo ya diatla Mphoteme. Komishini ya Madlanga e kwela gore molaodi wa maloba wa Ekurhuleni Dr. Imogen Mashaza o ile a tšhošetša go neela molaodi wa sephodisa yo a fegilwego Jabulani Isaac Mapie ya maphodiseng morago gore a eme kgatlhanong le Julius Mkhwanazi mabapi le molaodi wa ditekisi le yo go bolelwago gore ke Radithunya Mswazi. Se se utullotše ke Mapie yo a romilego bohlatse mabapi le taolompe kgorong ya sephodisa ka tlase ga taolo ya Mkhwanazi yo go bolelwago gore o file difatanaga tša khamphane ya tšhireletšo ya Vus Muscat Matlala mabone a matala ntle le tumelelo ya semmušo. Molaodi phetiši wa maphodisa a Sepedi ka Ekurhuleni yo a fegilwego mošomong Jabulani Isaac Mapie o tlhola e fa bohlatse le mošomi mmogo ka yena yo a rotšego modiro Rivers Peace se malebana le go sekišwa ga mobrigadir Julius Mkhwanazi fao bobedi bo ilego ba amogela matšhošetši go tšwa go molaodi wa masepala wa teropo ya Ekurhuleni ngaka Imogen Mashaza. He has been told that we are the ones who are pushing this case of discipline from EMPD side that Julius must be prosecuted. And if I continue, my name and Commissioner's Peace will be handed over to the hitmen. Pijana komishene e kwele ka bohlatse bja gore rakgwebo wa ditekisi Jonathan Msibi yo a tsebjago ka Mswazi ebile karolo ya sehlopha sa digongwana tša bosenyi seo se tsebjago ka la Big 5. Sehlopheng seo go akaretša Vus Muscat Matlala yo a golegilego ka go abelwa mabone a matala lerata a o a šomišwago ke bahlankedi ba molao ka thekgo go tšwa go mobrigadir Julius Mkhwanazi. I was suspended on the 25th of September 2024 on bogus claims that I had sexually harassed a fellow officer. Mapie yo tšwetše pele a re maitshwaro a sehlopha seo se nyakišišago maitshwaro a maphodisa EMPD di nyakišišong tša Mkhwanazi tšeo di bego di etile pele ke Makakula ebile tlhoba boroko. Mr. Makakula have had numerous meetings with J. Mkhwanazi on sidelines at Boxback EMPD precinct. Last meeting between them was on Friday, the 19th of January 2024. Go sa le bjalo Space morago o fane ka bohlatse mo a thomilego ka pharela ya go abja ga mabone a matala lerata go seo Mapie a se hlathago bjalo ka yengwe ya diphoko tšeo di dirile gore EMPD bjalo ka setheo e be ka gare ga seemo seo se hlokago tsenogare. Space o tla tšwela pele go fana ka bohlatse komisheneng ya Madlanga ka mošupologo mesong. Go tšwelela tshedimošo morago ga gore tona ya maloba ya dikgwebo tša mmušo Malusi Gigaba a ineele sephodiseng ka Pretoria mesong ya lehono. Bahlankedi ba mmušo ba bolela gore ga se a golegwa seo se ra gore Gigaba ga se a tšwelela pele ga kgorotsheko lehono. Botšhotšhisi bja mmušo bo bolela gore melato ye e sepedišana le mašaedi ao a dirilwego mabapi le kabo ya dithendara tša ditlabela lekaleng la ditimela Transnet. Gigaba yo e lego leloko la komiti khuduthamaga ya ANC o tla emiša go kgatha tema mererong ya mokgatlo.
ba ditirelo tša kakanyo ya maemo a boso ka Afrika Borwa ba lemoša badudi ka legato la bobedi la dipula tša matlakadibe ka provinseng ya Gauteng go tloga mathapameng a lehono. Se se ka hlola mafula, tshenyo ya meago le tšhitišo ya ditirelo. Badudi ba lemošwa go se tshele ditsela le dinoka tšeo di falalago, gomme ba hudugele ditikologong tša godingwana ge metsi a thoma go falala. Bataolo ya ditirelo tša thušo ya pele ka Tshwane ba re ba komana madula a bapile go latela temošo ya legato la bobedi yeo e lokolotšwego ke ba ditirelo tša boso ka Afrika Borwa. Ba rago ditiragalo tšeo di begilwe go fihla ga bjale. Moleledi wa ditirelo tša thušo ya pele Nana Khiba o re ba tla bea leihlo go dikarolo tšeo di lego kotsi go balwa Centurion, Oliven Houtbosch, dikarolo tša Mamelodi, Soshanguve, Garankuwa le Pretoria. Mafapha a ditirelo tša tlhakodišo ka Tshwane le Johannesburg ba re badudi ba ntšhe mahlo dinameng. We are monitoring those areas. We've not had any major incidents, but we'll continue to monitor those areas. And we are in constant communication and with the South African Weather Service to get any updates of flash flooding or floods that would happen in our areas. From our side as the City of Johannesburg Emergency Management Services, we remain on high alert, monitoring all 7 regions of the city for any emergencies which might occur together with our specialized unit, which is our aquatic rescue unit, which is a specialized team which responds to water-related emergencies. SABC ke mongai wa kgasho ya G20 SA 2025. Madumega fele re a lotšha re gatela pele ka tšeo di rego mopresidente Cyril Ramaphosa o fihlile ka Rome, Italy ketelong ya gagwe ya semmušo ka Holy See. Kantoro ya mopresidente e re ketelo ye e tla bjalo ka monyetla wo go tla boledišanago ka go mpšhafatša segwera sa dinaga tše ka bobedi go lebeletšwe thušo ya leago, tokologo ya phetogo ya lerata dima, go ikarabela go ditiragalo tša masetlapelo le go aga khutšo. Holy See e na le segwera le dinaga tše lekgolo le masomeseswai le maemo a mmea leihlo mekgatlong ya go swana le United Nations. E na gape le khuetšo go lebeletšwe tša sedumedi le bodiplomata. Segwera sa Afrika Borwa le Holy See se thomile semmušo ngwageng wa 1994. Kopano ye le Leo wa bo 14 ke ya bohlokwa ka ge e laetša kgatelopele ya Afrika Borwa go hlompha mopapa yo a sa tšwago go kgethwa. Ramaphosa o farafarilwe ke tona ya merero ya boditšhabatšhaba Ronald Lamola. Mokgatlo wa South African Communist Party le National Union of Mine Workers e file mmušo wa Western Cape matšatši a 30 go tla ka leano la go šogana le bosenyi, ditlhopha tša digongwana, tlaišo ya bong, dipolao le bomenetša ka sephodiseng. Mekgatlo ye e swere moganto ka ntle ga meago ya lekgotlatheramolao ka Western Cape kgatlhanong le bosenyi le bomenetša. Badira ditšhupetšo ba hlwele ba ipelaetša ba swere diplakata ka ntle ga lekgotlatheramolao go ngwadiša dinyakwa tša bona. Mongwaledi pharephare wa SACP Sweli Mapaila o be a eteletše pele mogwanto wo. O re ba tla rweša tona ya profense ya polokego ya setšhaba maikarabelo bakeng sa ditiro dife goba dife tša bosenyi ge e ba go sena dipoelo ka nakwana ya matšatši a 30. The 7 people who are killed on a daily basis will be on your shoulder, or else take responsibility to make sure that you deploy appropriately the number of police in different areas to avert this eventuality. Batho ba bantši ba hlokofala ka go thuntšhwa beke le beke mafelong ao a nago le digongwana tša bosenyi go ralala le Cape Flats. Mmušo wa profense o re o tshwenyegile kudu ka pharela ye. I will look at it and I will read through it and I will give feedback in 30 days through Honourable Benson. Ka go le lengwe Khosatu ka Western Cape e re ntwa kgatlhanong le bosenyi e tšwela pele ntle le bahlankedi ba maleba bao ba thušago badudi. The Premier is sitting on the statistics. We are saying the Premier must produce the statistics of what is currently happening. There's a statistics of 2022 that is currently not being shared with the people. Gare ga dinyakwa tše dingwe tša bona ba tshwenywa ke tlaišo, dikgaruru le dipolao tša bong tšeo ba rego di tšwela pele ntle le go rarollwa. Le kgarebe la mengwage 29 go tšwa motseng wa Mamone ka ntlenyana ga Jane Fairs provinseng ya Limpopo
le rwešitšwe sefoka sa bomasebotsana wa Afrika Borwa sa bao ba phelago ka bogolofadi ngwageng wa 2025 le 2026. Botšeetše Kgaphola yo a šomišago setulo sa go thetha go tloga mengwageng ye tshela yeo e fetilego o rwešitše sefoka se go la Thoyandou. O bolela gore o tla netefatša go šomiša sefoka se go ba mohlalo mo botse setšhabeng. Botšeetše Kgaphola ke mmasebotsana wa Afrika Borwa wa mogolofadi. Go rwešwa mphaphahlogo ga gagwe ke kgato ye botse ya go emelwa ga bagolofadi ka lefapeng la bommasebotsana. Bogolofadi bja gagwe bo thomile ge a ikhwetša ka le lengwe la matšatši a palelwa ke go sepela ge a tsoga le ge dingaka di laodišitše gore o golofetše le go swanela ke go sepela ka setulo 30. Ga se a dumela bogolofadi bja gagwe go ama bokamoso bja gagwe. Ke ikwa ke na le mafolofolo kudu ke gore toro ya ka ke tlo fihlelela dilo tše dintši tše ile gore ke a di nyaka ene ke tlo ba thušo mo setšhabeng sa batho ba ile gore ba phela ka bogolofadi ka bophara. Kgaphola o re o ile go šomiša maemo a gagwe go fahloša batho ka ga ditlhotlo tšeo bagolofadi ba itemogela go tšona le go hlohleletša ba bangwe go šala ditoro tša bona morago. Batswadi ke kgopela gore ka mo malapeng le ntšheng bagolofadi bawe ba tsweng ba ye dikolong ba tsweng ba ye disenteng tša go fapafapana le bona go be le dilo tše e le gore ba di dira. Bathegi ba Kgaphola ba re ba thabišitšwe ke phihlelelo ya gagwe. Re thabile kudu go ikhwetša re le mo maemong a gore e be mothopa sefoka wa naga ya South Africa ka moka a be a lebelane le di-province tše ka bago tše senyane. Re kwa re thabile re le motlotlo ka botšeetši ga thopile sefoka se ke seo sa go bontšha re bogolofadi ga se lepheko bogolofadi ga borekwe. Kgaphola o hlohleletša gape bagolofadi go šala morago ditoro tša bona le go tseba gore bogolofadi ga se lepheko. Na ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC Polokwane. Tona ya maphodisa yo a lego maikhutšong a go ikgetha Senzo Mchunu o neelane ka ditlabela tša gagwe tša technology sephodiseng belo ka karolo ya dinyakišišo. Ditlabela tše di akaretša sebaledi seo a se filwego ke mmušo, tablet ya gagwe le dillathekeng tšeo di sa šomišwego le se tee seo a bego a se šomiša. Se se tla ge Mchunu a latofatšwa ka bosenyi le go šunyašunya nko mererong ya dipolotiki le tshepedišong ya tša molao le toka. Go pego ya lehono Mchunu o gateletše gore ga gona seo a se fihlago gomme o amogela dinyakišišo go ihlatswa leina. O tšwetše pele go bolela gore o na le boitshepo bja gore mediro ya gagwe e be e le molaong. Katlhono e fegilwe lefateng go ya go mošupologo bekeng e tlago ka botšhotšhisi bja mmušo bo nyaka gore molatofatšo wa mathomo molatong wa polao ya Senzo Muzi Sibiya a gadikwe ka dipotšišo mabapi le bohlatse bjo bo tšweleditšego ke molatofatšwa mmogo Bongani Ntanzi. Ramolao wa molatofatšwa o bolela gore bohlatse bjo ga bo a swanela go šomišwa kgatlhanong le molatofatšwa wa mathomo. Banna ba 5 ba sekišwa kgorongkgolo ya tsheko ka Pretoria mabapi le polao ya Meiwa ngwageng wa 2014. Now, the law with regards to the admissibility of confessions in respect of another person is governed by Section 219 of the Criminal Procedure Act. And the position is very clear. A confession cannot be used against another accused person. What the state seeks to do here is to conflate issues, this to muddy the water, which is why I am saying that they are requesting this court to embark on what is known as an austerity of tabulated legalism, something very unconstitutional. Letšatši la bobedi ebile letšatši la mafelelo la kopano ya G20 ya ditona tša maphelo ka Polokwane provinseng ya Limpopo le fihlile bofelong ntle le go saenwa ga tumelelano ka ge naga ya USA e sa fihlelele kwano le dinaga tše dingwe tša G20. Ditona tša maphelo le matlotlo di boledišane ka tšeo di amago merero ya tša maphelo go ralala le lefase. Magareng ga tše dingwe go kgwathilwe taba ya kgatelopele mabapi le go fedišwa ga bolwetši bja AIDS ngwageng wa 2030. Tona wa lefapha la merero ya pholo ngaka Aaron Motswaledi a re lefa kopano ya G20 ya baeteledipele e nnile katlego go lebilwe makala a go tsweletsa mananeo a itekanelo ya botlhe. Naga ya United States of America kwa kopanong ke yone e le esi e seng e dumelane le dintlhakgolo tsa tirisano mmogo tsa G20. In terms of the rules of G20, if just one country is not in agreement with the issues that we have raised, then you can't have a declaration.
but a minister's statement. Le fa go le jalo dinaga tsotlhe kwa kopanong di saenetse tumalano ya go tsweletsa mananeo a go tlhabolola itekanelo ya botlhe. It simply means whatever the declaration can have won't include health declaration beyond the fact that it's a chairperson statement, because the overwhelming majority of these countries have accepted everything. UNAIDS ya re e santse e samagane le thulaganyo e botlhokwa go thusa dinaga tsa kontinente ya Afrika go fokotsa dipalopalo tsa HIV le tuberculosis. In this region of Africa, the inequality in access to finance is making countries unable to launch effective responses to AIDS and other pandemics. The rapid cuts of aid have left many countries in a situation where they need to move quickly to domestic financing of their HIV responses. Kopano kgolo ya G20 e tlile go tsholwa mo dibekeng tse pedi tse di latelang ke Katlego wa dikgang tsa SABC Polokwane. SABC ke mongai wa kgasho ya G20 SA 2025. Ditherišano tša mogolo magareng ga FlySafair le South African Cabin Crew Association di tsene fase ka tlase ga boemedi bja Komišene ya Bonamodi go thibela mogwanto. Mokgatlo wo o emetšego bašomi o ganne koketšo ya mogolo ya diperesente tše 5.7 le koketšo ya mašeleng a dibonase ya diperesente tše 7.5 moo ba nyakago kwano ya go kgatla botlhe. Ka bjale FlySafair e dirile kholofetšo ya megolo ya ngwaga e le go seo mokgatlo o sa se lebeletšego. Operations remain fully stable today, with all flights departing as expected, as they have all week. Our forward schedule is also completely protected. The parties met for the best part of the day yesterday, where we tabled an improved multi-year offer that we believe really shows our commitment to fairness and sustainability, and ultimately respect for our crew. The union is now considering that proposal internally, and we remain optimistic that common ground will be reached soon. Bjale, a re boneng ka boripana gore mebaraka e be eme bjang ge jesi tswalela pijana ka iri ya botlhano. Ranta e šomile gabotse ge e bapetšwa le ditšhelete tša dinaga tše dingwe tše kgolo. Tšhupane ya theko ya dišere ka kakaretšo jesi le yona e fase. Theko ya dirafša e šomile gabotse ntle fela le ya platinum. Ikgokaganye le SABC News ge e le gore le na le ditaba tšeo le naganang gore di kgatlhegelong ya setšhaba, le nyaka go roloma tsebe goba le na le dintlha tšeo di le amago le setšhaba, le letšeng go 011 714 6133 goba le romele email go news@sabc.co.za. SABC News, lentšu la gago, re ikemetše, ga re tšee lehlakore. Bagešo di felela mo gopolang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go app ya SABC Plus le go marangrang a dikgokagano a Facebook, X, YouTube e šita le nomorong ya rena ya WhatsApp fa o le ka go kgatha tema gona. Ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lefa tšona ka iri ya bošupa mo go SABC 2 le lehae go SASA go latela kakanyo ya maemo a boso go šogofetše. Shalom.
setšhaba.